Bakunzi b'Umwacu TV reka tubasuhuze dukomeze tubifurize ibihe byiza turizera ko aho muri mumeze neza Imana ikomeje kubaha ibyiza n'abatameze neza mukomeze mwihangane ejo n'ejo bundi bizamera neza mukomeze mwizere Imana hanyuma n'ibindi rwose izabikora abameze neza mukomerezaho abatameze neza mukomeze mwihangane abameze neza mufashe abatameze neza kumera neza bityo dukomeze twubake umuryango tubamo hano ku isi, umuryango mwiza, imibanire myiza, iterambere kuri twese. Muri kumwe nanjye Ferguson nkabanje kubagezaho amwe mu makuru agezweho agenda avugwa hano mu Rwanda cyane cyane ko twebwe nta handi twibanda ku mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Za transferi zirimo ziraca ibintu, amakipe arimo arabengwa n'abakinnyi ndetse n'andi makuru atandukanye. Inshuti zacu ziri hano ku mugabane wa Afurika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, igihugu cyiza cyane cyuje amahoro ndetse n'ubwiza. Abari ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Aziya, Oceania, Atlantique ndetse n'abari ku mugabane wa Amerika. Inshuti zacu ziri muri Amerika reka tuzisuhuze cyane, Canada, inshuti zacu ziri California, inshuti zacu ziri Houston, mukomeze mugubwe neza cyane. Inshuti zacu ziri hano ku mugabane wa Afurika, inshuti zacu ziri i Burundi hano hirya rwose mu baturanyi mukomeze mugubwe neza. Bari muri Congo, Tanzania, bari muri Kenya naho tuhafite inshuti nyinshi ndetse ibihugu byose bidukikije ubwo ni Ubugande, Burundi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Mukomeze mugubwe neza rero, muri kumwe nanjye Ferguson nk'ibisanzwe. Turaza kuvuga ayahe makuru cyangwa se turibanda hehe? Turajya mu ekipe ya Rayon Sport Football Club, tujye muri Mukura Victory Sport, turahava tujye muri Gorilla, muri Musanze, muri Kiyovu Sport ndetse amakipe yose APR, ikipe ya Musanze Football Club, Muhazi United, Bugesera Football Club, amakipe menshi rwose turaza kuva imuzi n'imuzingo ibyayo. Transferi zigeze hehe? Dore ko shampiyona ibura iminsi mike ngo itangire. Umunsi tariki ya 7 ukwezi kwa munani umwaka ni 2024, shampiyona iratangira tariki ya 15 ukwezi n'ukwa munani kunguko turimo umwaka n'uyu nguyu turimo n'ubundi 2024. Twizera ko mumeze neza rero, abatarakora subscribe mukomeze mugikore subscribe, n'ahandi ni ku Mwacu TV, hanyuma ugakora subscribe ukajya ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi uko ni mwebwe dukorera. Ushaka kujya n'ahandikirwa ubutumwa ukandikaho igitekerezo cyawe, ni kujya muri comment hasi ukandikaho igitekerezo cyawe, inyunganizi, ikibazo ndetse n'icyifuzo, bityo tukajya tubana. Ushobora no kujya ku mbuga zanjye, yaba kuri X hoze yitwa Twitter ni Ferguson Rwanda, ukajya kuri Instagram ukandikamo Ferguson Rwanda ndetse no kuri Facebook, hanyuma ukaduha igitekerezo cyawe, bityo igitekerezo cyawe nicyo twubakira. Tubahaye ikaze rero bakunze b'Umwacu TV, rwose muze tuganire. Reka turahera hehe? Reka duhere muri ekipe, reka duhere hano n'ubundi hano hafi rwose nta kigoye kirimo. Twabwiye ko tubafitiye amakuru menshi atandukanye. Umukinnyi rero witwa Niyitegeka Idrissa wari utegerejwe muri Kiyovu Sport yayobeye muri Muhazi United, niho yigiriye. Uwahoze ari kapiteni wa Gasogi United yitwa Niyitegeka Idrissa, nyuma y'uko yari amaze iminsi akora imyitozo muri Kiyovu Sport byarangiye asinye ikipe ya Muhazi United, ikipe yo mu burasirazuba. Iyi ngiyi yahoze yitwa Rwamagana. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 6 Kanama, ikipe ya Muhazi United yo mu karere ka Rwamagana nibwo yasinyishije Niyitegeka Idrissa ahoze ari kapiteni wa Gasogi United, asinya amasezerano y'imyaka 2.
Buhoro buhoro rero iyi Muhazi United yahoze yitwa Rwamagana City ikomeje kubaka ibyayo bucece ku mutoza Ruremesha ndetse na Mugiraneza Jean Baptiste Migi umwungirije, igamije rero kuzatungurana muri shampiyona, cyane cyane ko umwaka w'imikino ushize niyo yari iri mu makipe yarwanaga intambara ikomeye yo kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Abakunzi ba Kiyovu Sport bakubiswe n'inkuba nyuma yo kumva igenda rya Idirisa, kuko yari yarumvikanye na Kiyovu Sport ndetse anayikoramo imyitozo, ariko mu kinyarwanda bavuga ngo iyo utinze birapfa. we nyine Kiyovu yatinze, hanyuma ikipe ya Muhazi United iba yikubise ijanja ryo ku ijosi. Niyitegeka Idirisa rero wasinye muri Muhazi United, sanze abandi bakinnyi bashya baheruka gusinya aribo Babu wa Samson, Kubwimana Cedric abona kwita Jay Polly. Iyi Muhazi United rero yabaye ikipe ya karindwi Niyitegeka Idirisa akiniye nyuma y'uko yaciye mu ikipe ya Gasogi United, Musanze FC, Marine FC, Bugesera FC, Kiyovu FC ndetse n'ikipe y'Isonga. Niyitegeka Idirisa yari umaze iminsi akorana n'imyitozo n'ikipe ya Kiyovu Sport, yayiteye umugongo yigira muri Muhazi United. Transfer rero zikomeje kuvuza ubuhuha n'ubundi. Umukinnyi Nsabimana Jean de Dieu bakunda kwitwa Shaolin nawe yerekeje muri ekipe ya Musanze Football Club. Nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko ekipe ya Musanze Football Club bitangaje, Nsabimana Jean de Dieu bakunda kwita Shaolin wahoze mu ikipe nka Etoile de l'Est yerekeje muri Musanze Football Club ku masezerano y'imyaka 2. Uyu nguyu aje gusimbura ni Gadi wagiye muri ekipe ya Gorilla Football Club. Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 6 Kanama 2024 nibwo uyu musore ukomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 2 ari umunyezamu cyangwa se ari umukinnyi wa Musanze Football Club. Umusore wakiniraga ikipe ya Etoile de l'Est yo mu karere ka Ngoma ariko iheruka kumanuka mu cyiciro cya kabiri, yagiye mu biganiro na Musanze FC mu buryo budatinze ndetse ahita afata n'umwanzuro wo kuba yayikinira ino ekipe ya Musanze Football Club. Uyu musore rero wakiniraga ekipe ya Etoile de l'Est yo mu karere ka Ngoma ariko uheruka kumanuka mu cyiciro cya kabiri, yagiye rero mu biganiro na Musanze ahita afata icyemezo cyo gukina ino kipe ya Musanze Football Club. Ikipe yo mu karere ka Musanze hari rwose Musanze mu mujyi wa Perezida Trump niwe muyobozi wa Musanze Football Club cyangwa perezida. Shaolin rero agiye muri Musanze asimbuye Gadi wari umunyezamu wa mbere w'iyi kipe, ariko akaba aherutse gusinyira ikipe ya Gorilla Football Club, agiye guhangana n'izamu na Jobe ugiye gukina umwaka wa kabiri. Uyu rero Shaolin akaba yarakinnye no mu ikipe ya Bugesera Football Club. Ibyo rero ibivugwa muri Bugesera ndetse n'ibivugwa muri Bugesera, umusore wakiniye muri Bugesera akavamo akajya muri Etoile de l'Est. Umusore akaba azwiho ikintu kimwe rwose. Abakunze umupira w'amaguru hano bavuga ko uyu musore nawe ari ibirya rwose bimugora. Yes, reka tuhave rero, reka n'ubundi dukomereze hehe? Reka dukomereze muri hehera. Okay, twagiye. Reka dukomereze n'ubundi kuri umukinnyi w'umunyarwanda yitwa Buregeya Prince, uyu wahoze muri ekipe ya APR Football Club. Myugariro rwose mwiza ariko utaragiye ubona umwanya wo gukina. Umusizi byavuga ko ashobora kujya muri ekipe ya Rayon Sport Football Club
ariko biza kuba byanga. Ubu ngubu uyu musore yamaze kubona ekipe. Nyongera Buregeya Prince rero uheruka gutandukana na APR Football Club yamaze kurangizanya n'ikipe Al Nassr yo mu cyiciro cya kabiri muri Iraq. Buregeya yaherukaga gutandukana na APR Football Club yari amazemo imyaka igera muri 7. Icyo gihe muri Kamena 2024 nta kipe uyu musore yari afite. Buregeya Prince rero akaba yemereye Umwana TV ko yamaze kurangizanya n'iyi kipe, icyo ategereje ari visa akaba yakwerekeza muri iyi kipe gutangira akazi. Uyu mukinnyi ukiri umutima w'ubwugarizi nyuma yo gutandukana na APR Football Club yagiye avuga mu makipe atandukanye arimo Rayon Sport, ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya, ariko uyu musore kugeza uyu munsi nta kipe yari afite. Umusore wabaye na kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. Buregeya Prince rero yari yakuriye mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru muri APR Football Club, yazamuwe mu ikipe nkuru muri 2018, yakiniye amakipe y'abato y'ikipe y'igihugu y'abatangeje imyaka 20 ndetse na 23. Rero Buregeya Prince twamwifuriza amahirwe kuko ni burya umukinnyi yateye imbere biba ari amahirwe ku gihugu, nubwo uyu musore atagiye abona umwanya wo kubanzamo, ariko abantu benshi cyangwa se abamuzi uyu musore ntibashidikanya ku buhanga bwe ndetse no kuri disipurine ye. Ni nta makemwa avuga ko ari n'umukinnyi ukunda gusenga cyane. Reka tuhave rero tujye n'ubundi muri ikipe ya Rayon Sport Football Club, tuza no kugaruka mu kanya kari buze. Bivuga ko Rayon Sport yamaze gukura mu mibare yayo myugariro Mitima Isaac wamaze kwisaba ko bamurekura. Uyu Mitima Isaac wari usigaranye umwaka umwe amasezerano muri Rayon Sport Football Club yamaze kwegera ayisaba ko batandukana hanyuma akigendera. Uyu mukinnyi ukina mu mutima w'ubwugarizi yegereye ubuyobozi bwa Rayon Sport avuga ko bamufitiye ibirane bya miliyoni 3 akongeraho ibihumbi 10 by'amadolari, ariko yasabye ko bamureka akajya gukina ahandi. Amakuru avuga ko ashaka kujya gukina mu cyiciro cya kabiri muri Saudi Arabia, ariko bamwe bakavuga bati Rayon Sport amakenga ifite iravuga iti twakwemera kumurekura, ariko bamubwira ko ari ikipe Rayon Sport yakwiganirira n'iyo kipe, bityo Rayon Sport ikazaha ikipe release letter, ngo release letter ntabwo izayiha umukinnyi, kuko biravuga ko uyu musore ashobora kujya muri APR Football Club kandi ikipe ya Rayon Sport ntibikozwa ibyo ko uyu musore yajya muri no ekipe ya APR Football Club. Bati uyu musore turamutse tumurekuye byaba birangiye, APR yahita imutwara. Rayon Sport ikavuga iti rero twebwe ntabwo tuzaha umukinnyi release letter, ahubwo tuzaha release letter ekipe. Ariko kibaza none imikorere y'ama ekipe yacu, ubundi mu mategeko ntabwo ikipe ihindi release letter, ahubwo ikipe iha umukinnyi release letter hanyuma umukinnyi akajyana release letter muri ekipe. Ariko imikorere y'ama ekipe yacu akomeje kugorana. Uyu musore rero bivuga ko uyu mukinnyi yavuganye na APR Football Club ngo abe yayijyamo. Rayon Sport ikaba yaragize amakenga ko APR Football Club ishobora kuba ariyo ibiri inyuma, ikaba yamunyoza muri iyi kipe nk'uko muri 2019 yaguze Manishimwe Djabel ikamunyuza muri Gor Mahia. Bivuga ko Rayon Sport yemereye Mitima Isaac kugenda, ariko bamubwira ko urupapuro rumurekura release letter bazaruha ekipe, batazaruha umukinnyi. Mitima Isaac yakiniye amakipe nk'Intare, ifatwa nk'ikipe kabiri ya APR Football Club, yayivuyemo ajya muri Police FC, yavuyemo ajya muri Kenya mu ikipe ya Sofapaka, yavuyemo agaruka mu Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Ibyo rero ibivugwa kuri Mitima Isaac ushobora kujya muri APR Football Club, ariko ngo akanyura muri Saudi Arabia
nk'uko byagenze kuri Djabel 2019 ubwo uyu musore yavaga muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, ekipe ya APR ikamugura ikamucisha muri Gor Mahia. Rayon Sport yari ifite impungenge ko uyu musore ashobora nawe kuva muri Rayon Sport agacishwa muri Saudi Arabia, hanyuma yava muri Saudi Arabia agahita aca muri ekipe ya APR Football Club, akaba nawe yayisinyira amasezerano y'imyaka 2. Abari hafi y'uyu musore rero Mitima Isaac bavuga ko uyu musore nawe yarangije kurambirwa ekipe ya Rayon Sport Football Club, kubera ko ngo imurimo ibirarane bya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Bose ngo imurimo ibirarane, bavuga ko rero ibirarane bamufitiye uyu musore, amafaranga bamufitiye yose agera kuri miliyoni 13, ngo bakaba bamurekura akigendera, dore ko ekipe ya Rayon Sport Football Club n'ubundi yaguze abadefanseri bashobora gusimbura uyu musore Mitima Isaac, umusore wari na kapiteni muri ino sezo ishize, nawe yagiye aba kapiteni, we na Muhire Keve bajya baba ba kapiteni. Umusore bivuga ko ashobora kujya muri ekipe ya APR Football Club anyuze muri Saudi Arabia. Reka tuvave Rayon Sport tuza kugarukaho mu kanya, ahubwo reka tujye no muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport Football Club rero nk'uko twabibabwiye yamaze gusinyisha umukinnyi w'umurundi yitwa nta wundi yitwa Misi Cedric amasezerano y'umwaka umwe nyuma y'ibyumweru 2 ayikoreramo imyitozo. Iyi kipe y'urucaca ikaba yarasinyishije uyu mukinnyi nyuma y'uko amafaranga y'ingengo y'imari igenerwa n'umujyi wa Kigali yamaze kuba yayabona. Kiyovu Sport nubwo yasinyishije ariko Amisi Cedric, ikipe irasabwa kubanza kwishyura amadeni yose ifitiye abakinnyi bayireze muri FIFA, cyangwa ikagaragaza uko yumvikanye nabo, uko izajya ibishyura kugira ngo FIFA ibemere kwandikisha abakinnyi bashya. Makuru akavuga ko iyi kipe ibigeze kure. Isinyishije Cedric rero mu gihe yabanje mu biganiro na Rayon Sport uyu musore, ariko ntibumvikana, aribwo yahitaga ajya muri Kiyovu Sport. Uyu mukinnyi bivugwa ko ubwo yari ageze mu Rwanda nta yindi kipe yumvaga yisanga uretse ekipe ya Rayon Sport Football Club, kuko yagiriyemo ibihe byiza batwarana na shampiyona 2012-2013. Yayisabye ko mu gihe atarabona ikipe yamureka akaba yikorera imyitozo, ariko Rwaka watozaga ino kipe, Rwaka Claude watozaga ino kipe, ubu akaba ari umutoza w'ikipe y'abagore ya Rayon Sport Football Club. Hanyuma uyu mutoza rero wayifashaga mu myitozo akaba yarabyanze, rero uyu musore nawe ahita yigendera. Yegereye rero ubuyobozi bwa Rayon Sport abusaba kumwemerera gukora imyitozo, ariko ntibyakunda. Ibintu yafashe nk'agasuzuguro kuri we, ahita ajya kubisaba muri Kiyovu Sport. Ibintu byamworoheye kuko itozwa n'umurundi mwene wabo yitwa Bipfubusa Josire, ari nawe wagize uruhare rukomeye kugira ngo yemerere gusinya ino kipe ya Kiyovu Sport. Bivuga ko yasabye Kiyovu Sport umushahara wa 1.5 miliyoni ndetse n'amavuta y'imodoka, ndavuga essence y'ibihumbi 300 ku kwezi, akaba ari nta mafaranga ya recruitment yahawe. Bivuga ko uyu musore ngo ari ukugira ngo ikipe ya Kiyovu Sport imwongerere fitness cyangwa se yongere agaruke ku ruhando kugira ngo abe yagaruka neza ku murongo. Ibyo rero ibivugwa kuri Kiyovu Sport ndetse na Hamisi Cedric. Reka tuhave rero n'ubundi tujye mu bihembo bya Rwanda Premier League bigomba gutangwa kuri uyu wa gatanu bucya haba cyangwa se bucya haba Super Cup cyangwa igikombe cy'uruta ibindi muri shampiyona y'u Rwanda. Igikombe rero kikaba gihuza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'iyatwaye igikombe cy'igihugu. Umukino rero uzaba kuri iki cyumweru hagati y'ikipe ya Police Football Club
n'ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR yatwaye igikombe cya shampiyona, mu gihe ikipe ya Police Football Club ariyo yatwaye igikombe cy'igihugu cyangwa se igikombe cy'amahoro. Mbere yaho rero kuwa gatanu, ese ni Ruboneka Jean Bosco, ni Muhire Keve, ni Ani Elija ninde yegukana igihembo cy'umukinnyi w'umwaka kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Kamena 2024 nibwo hatangwa ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza mu mwaka w'imikino 2023-2024. Wari umuneka wa APR Football Club, hakaza Muhire Keve w'ikipe ya Sport Football Club ndetse na Ani Elija wakiniraga ikipe ya Bugesera ariko bakaba ari muri Police Football Club. Aba basore bose rero bakaba ari bo uko ari batatu, bakaba ari bo bahataniye kuba batwara iki gikombe cyangwa se iki gihembo cy'umwaka 2023-2024. Ibihembo ubundi bitaherukaga kuba, ariko kufatanya na Gorilla Games nuko uyu mukinnyi agomba kuvamo hano umwe muri abo bano batatu. Ni ibihembo byateguwe gufatanya na Gorilla Games na shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ibi bihembo byari biteganyijwe kuzaba kuwa gatandatu tariki ya 15 Kamena muri 2024 muri Kigali Serena Hotel, ariko kubw'impamvu zitabaturutseho ntabwo bibashije kuba byaba. Bahise rero babyimurira kuwa gatanu tariki ya 9 Kanama umwaka wa 2024 mbere y'icyumweru kimwe gusa kugira ngo shampiyona ya sezo 2024-2025 itangire. Bizanyura imbone nkubone kuri televiziyo ya KS2, isheni ya kabiri ya televiziyo y'u Rwanda. Ni Kigali Channel 2, akaba ari isheni ya kabiri ya televiziyo y'igihugu cyangwa televiziyo y'u Rwanda. Muri rusange rero shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda na Gorilla Games bazahemba ibyiciro 17 birimo abatoza, abakinnyi, abanyamakuru bahize abandi mu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Abatsinze ibitego byinshi aho nta manota azaba, kuko ni Ani Elija wakiniraga ikipe ya Bugesera Football Club, ko ubu akaba ari muri Police Football Club, ndetse na Victor Mbawoma Chkomeka wa APR Football Club. Bombi batsinze ibitego 15 muri shampiyona, akaba aribo batsinze ibitego byinshi. Buri umwe azahabwa igikombe, ariko igihembo n'igihembo cya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda bazakigabana. Ubwo buri umwe azatwara miliyoni 1 n'igice y'amafaranga y'u Rwanda uko banganya ibitego. Ubundi umwe ari kujya atwara miliyoni 3, ariko uko banganya ibitego ubwo buri umwe bazayagabana. Umwe atwaye miliyoni 1 n'igice, undi atwaye miliyoni 1 n'igice, bityo babe bagabana na ayo mafaranga miliyoni 3 uko ari babiri. Mu batoza b'umwaka rero harimo Thierry Froger wamaze gutandukana n'ikipe ya APR Football Club. Uyu nguyu akaba yaranagiye rwose, ni Umufaransa Thierry Froger. Nyuma hakaza Sostene Habimana Rumumba w'ikipe ya Musanze Football Club, hakaza Ahufamia Lofty wa Mukura Victory Sport. Mu bakinnyi b'umwaka rero abo nari mvuze ni abatoza b'umwaka bazatoranywamo umwe, ni Thierry Froger, Sostene Habimana wa Musanze, ndetse na Ahufamia Lofty ikipe ya Mukura Victory Sport. Thierry Froger ni uwatozaga ikipe ya APR Football Club wamaze gutandukana nayo. Mu bakinnyi b'umwaka rero bahatanira igikombe harimo Jean Bosco Ruboneka ikipe ya APR Football Club, Ani Elija wakinaga ikipe ya Bugesera ariko bakaba ari muri Police FC, ndetse na Muhire Keve ubu ngubu uri muri ikipe ya Sport Football Club. Umunyezamu w'umwaka ni Pavel Nzira wa APR Football Club, Nicolas Sebwato wa Mukura Victory Sport, na Nzerwanda Djihad Jimmy w'ikipe ya Kiyovu Sport Football Club. Umukinnyi mwiza ukiri muto harebwe abari munsi y'imyaka 21, hari Iradukunda bakunda kwita Tatu, we yavutse mu mwaka wa 2006 akwakiye ikipe ya Mukura Victory Sport. Hakaba Pascal Iradukunda wa Rayon Sport Football Club bakunda kwita Petit Messi cyangwa Petit Skoro, wavutse muri 2005. Hakaza Daniel Muhoza wavutse muri 2006, akaba akinira ekipe ya Etoile de l'Est.
akaba rero abakinnyi bakiri batoya batarangije imyaka 21. Igitego cy'umwaka, hari igitego Tuyisenge Arsene yatsinze ikipe ya Muhazi United, hakaza Muhoza Daniel wa Etoile de l'Est yatsinze ekipe ya Marine Football Club, hakaza igitego Ishimwe Jarene wa Marine Football Club yatsinze ekipe ya Peri Football Club. Umukinnyi w'umwaka mu bagore, umukinnyi w'umugore watsinze ibitego byinshi, umutoza w'umwaka w'umugore, umusifuzi w'umwaka w'umugabo, umusifuzi w'umwaka w'umugore ndetse n'umunyamakuru w'umwaka. Abo rero abandi bazahabwa ibihembo. Mu banyamakuru rero harimo abanyamakuru batoranyijwe, harimo Sam Karenzi akorera ikinyamakuru bitwa Fine FM, hakaza Rigani Rugaju akorera Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA, hakaza Ephraim Kayiranga akorera Ishusho TV, Claude Hitimana wa Radio 10, Emeni Yibizi wakoreraga Fine FM, Kayishema Titieri wa RBA cyangwa se wa Rwanda Broadcasting Agency, ndetse hakaza Jarike Imfura Yacu wa BNB Kigali FM, hakaza Rugangura Axel nawe wa RBA. Bivuze ko RBA ifitemo abanyamakuru 4, niyo ifite abanyamakuru benshi, ndetse na Fine FM ifitemo Sam Karenzi ndetse na Niyibizi Aime wahoze ayikorera. Ahangabo rero abanyamakuru b'abagabo ni Sam Karenzi, Rugaju Rigani, Ephraim Kayiranga, Claude Hitimana, Emeni Yibizi, Kayishema Titieri, Jarike Imfura Yacu ndetse na Rugangura Axel. Abo rero abanyamakuru b'abagabo bazatoranywamo umunyamakuru w'umwaka. Umunyamakuru w'umwaka w'umugore rero harimo Rigoga Ruth cyangwa se Rigoga Ruth, bamwe bavuga Ruth abandi bakavuga Ruth, n'uwa RBA. Hakaza Adelaide Ishimwe akorera TV10 cyangwa se Radio TV10, hakaza Clarisse Uwimana akorera BNB Kigali FM. Ikiganiro cya radiyo cy'umwaka, hari urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, hakaza urukiko kuri Radio 10 cyangwa se Radio 10, hakaza urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM, hakaza Sport Plateau kuri BNB FM Kigali. Nyuma ikiganiro cya televiziyo cy'umwaka, hakaza Kickoff ya RBA, bench ya siporo kuri Isibo TV, hakaza Zoom Sport kuri TV10 ndetse na iSport ku Ishusho TV. Ikinyamakuru cyandika rero cy'umwaka hari igihe.com, nyarwanda.com, Isimbi, hakaza The New Times ndetse na Rwanda Magazine. Ngibyo rero ibivugwa cyangwa se ibihembo biza gutangwa kuri uyu wa gatanu. Reka mbisubiremo. Ibihembo bigomba gutangwa, hari umutoza w'umwaka agomba kuva hagati ya Thierry Fresh utoza APR, Cecile Mumbu utoza Musanze, Famia Loft utoza Mukura Victory Sport. Umukinnyi w'umwaka ni Jean Bosco Ruboneka, Ani Elija ndetse na Muhire Keve. Uko ari batatu hazavamo umukinnyi umwe. Umunyezamu w'umwaka azava hagati ya Pavel Inzira, Nicolas Sebwato ndetse na Nzerwanda Djihad Jimmy. Pavel Inzira ni wa APR, Nicolas Sebwato ni wa Mukura, nyuma Nzerwanda Djihad Jimmy ni umuzamu w'ikipe ya Kiyovu Sport Football Club. Mu bakinnyi batangije imyaka 21 n'abakinnyi bakiri batoya harimo Elitatu wa Mukura avutse 2006, kaza Pascal Iradukunda akunda kwita Petit Skol cyangwa se Petit Messi wavutse 2005 cy'ikipe ya Rayon Sport Football Club, kaza Daniel Mhoza wavutse muri 2006 akaba akinira ekipe ya Etoile de l'Est. Igitego cy'umwaka, igitego Tuyisenge Arsene yatsinze Muhazi United, akaza igitego Muhoza Daniel yatsinze wa Etoile de l'Est yatsinze ekipe ya Marine, akaza igitego Ishimwe Jarene wa Marine yatsinze ekipe ya Peri Football Club. Umukinnyi w'umwaka mu bagore rero hari umukinnyi w'umugore watsinze ibitego byinshi, umutoza w'umwaka w'umugore, umusifuzi w'umwaka w'umugabo n'umusifuzi w'umwaka w'umugore, ndetse hakaza n'umunyamakuru w'umwaka w'umugabo.
ni umunyamakuru. Yes, ikindi cyiciro ni Sam Karenzi wa Fine FM, Rigani Rugaju wa RBA, Frem Kayiranga wa Ishusho TV, Claude Hitimana wa Radio DC, akaza Kayishema Titiseri wa RBA, ndetse akaza Jarek Imfura yacu wa BNDB Kigali FM, ndetse na Rugangura Axel wa RBA. Umunyamakuru umwaka w'umugore ni Rwaga Ruth Adelaide Ishimwe wa Radio DC, ndetse na Clarisse Uwimana wa BNDB FM Kigali. Ikiganiro cya radio rero cy'umwaka musabwa gutora ni urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, urukiko kuri Radio DC, urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM, Sport Plateau kuri BNDB FM. Ikiganiro cya televiziyo y'umwaka hazavamo kimwe hano ni Kick-Off ya RBA, Bench ya Sport kuri Isibo TV, Zoom Sport kuri Radio DC, ndetse na iSport ku Ishusho TV. Ikinyamakuru cyandika cy'umwaka ni igihe.com, Inyarwanda, Isimbi, The New Times, ndetse na Rwanda Magazine. Ibyo rero ibizatanga ibihembo bizatangwa ku wa gatanu ku itariki ya 9, ku wa gatanu ku itariki ya 9 nibwo ibi bizaba bucya haba umukino wa Super Cup. Reka tuhave rero ahubwo tujye n'ubundi muri Super Cup. Ferwafa rero yanze umukino Mukura Victory Sport na Rayon Sport byari byateguye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze kumenyesha ikipe ya Mukura Victory Sport ko umukino wa gicuti yateguye na Rayon Sport ku wa gatandatu utakibaye kubera hari Super Coupe. Mukura Victory Sport ku wa gatandatu tariki ya 10 Kamena yari yateguye igikorwa yise Mukura Visas Saison Launch, yari kuzerekaniramo abakinnyi izakoresha umwaka w'imikino 2024 2025. Kuri uyu munsi kandi ikaba yari yateguye umukino wa gicuti izakinamo na Rayon Sport Football Club kuri stade mpuzamahanga ka Huye. Makuru ava i Huye rero aravuga ko Ferwafa yababwiye ko bagomba gushaka ahandi bashyira uyu mukino kuko udashobora kubera rimwe n'umukino w'igikombe kiruta ibindi mu gihugu Super Cup ku wa gatandatu tariki ya 10 Kamena 2024 nibwo hari umukino wa Super Cup uzahuza ikipe ya APR Football Club ndetse na Police Football Club yegukanye igikombe cy'amahoro. Ko ikipe ya APR Football Club muzi ko ariyo yegukanye igikombe cya shampiyona. Bityo rero nuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yarangije kumenyesha ekipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport Football Club ko uwo mukino rwose utakibaye, rukaba rwabuze gica rero hagati y'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse na Ferwafa. Icyemezo cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa cyo kwanga ubusabe bwo gutegura ibirori bwa Mukura Day ku munsi umwe n'umukino wa Super Cup uzahuza ekipe ya APR Football Club n'ikipe ya Police Football Club ku wa gatandatu tariki ya 10 Kanama gikomeje kuvugisha benshi. Ku wa mbere tariki ya 5 Kanama nibwo ikipe ya Mukura Victory Sport yatangaje ko izakina na Rayon Sport mu mukino wa gicuti uzasoza ibirori bya Mukura Day bigamije gutangiza umwaka w'imikino 2024-2025. Ikipe yabitangaje nyuma y'uko yari yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa isaba abasifuzi bazayobora uyu mukino nk'uko bisabwa ko imikino yose imenyeshwa ku rwego mbere y'iminsi 5 narwo rugatangaza abazayobora. Ku mugoroba rero w'uwo munsi hari amakuru yagiye hanze avuga ko bigoye ko uyu mukino wabera umunsi umwe n'uwa Super Cup uzahuza ekipe ya APR Football Club na Polisi yatwaye shampiyona ndetse na Polisi yatwaye igikombe cy'amahoro. Nubwo ibi bibuga bitazakoreshwa biri mu ntara zitandukanye i Huye no kuri Kigali Play Stadium aho umukino uzabera, umwe mu bayobozi ba Ferwafa baganiriye n'Umwashi TV kuri wa kabiri mu
gitondo yavuze ko nta tegeko rihari ribuza gutegura undi mukino wa gicuti mu gihe hari ikindi gikorwa nka Super Cup, ariko yongeraho ko bigoranye gutegura ibikorwa bibiri bikomeye kuriya ku munsi umwe, kandi kandi biragoye kuba twategura ibikorwa bibiri ku munsi umwe nk'uriya, rero kubyemeza byagorana. Abandi bavuga bati ko imikino 6 iba muri shampiyona cyangwa 5, habuze iki kugira ngo Ferwafa ibe flexible. Mukura rero yari yatangiye imyiteguro kare, yatangiye gutegura umunsi wayo muri Nyakanga, ndetse yabisabye na Ferwafa itangira gushaka amakipe bazakina. Ku makipe Mukura Victory Sport yegereye harimo Vipers yo muri Uganda, ariko birangira itabonetse mu gukomeza gushakisha iza kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Mukura Victory Sport rero yari yahisemo gukora ibirori byayo ku wa 10 Kanama, ni mu gihe Ferwafa yari yateganyije ko umukino wa Super Cup uzaba ku wa 11 Kanama. Icyo gihe byari mu mpera za Nyakanga. Abo muri Mukura Victory Sport rero baganiriye n'Umwashi TV, bavuze ko ubwo umukino wa Ferwafa wari kuba tariki ya 11 Kanama, icyo gihe babimenyeshejwe, ariko batigeze bandikirwa bamenyeshwa ko bimuriwe ku wa 10 Kanama kubera gahunda y'igihugu izaba ari ku cyumweru. Gusa ku cyumweru ku itariki ya 11, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nibwo azarahirira kuri Stade National Amahoro. Ferwafa rero yateguye umukino kuri 11, izi ko nta kindi gikorwa gihari, ariko ubwo urumva igikorwa cy'irahira ry'umukuru w'igihugu nta kindi gikorwa cyabisimbura cyangwa se byabangikanya, cyane cyane n'ubundi ari ibikorwa bihuza abantu nk'ibi bya siporo, byagorana cyane kuri bo. Ngo rero ibyo babifashe nk'ibisanzwe, ko batigeze bagaragarizwa ko harimo ikibazo mu kuba bakomeza gutegura ibirori byabo. Batangira imyiteguro, ndetse ngo hari n'ibyo bari bamaze kwishyura bizakenerwa kuri uyu wa gatandatu. Nubwo amakuru yo kuba umukino utaba ku wa gatandatu yagiye hanze ku wa kabiri saa 6, nyuma y'amasaha 2 iyi kipe yihuye yashyize hanze ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino. Mukura Victory Sport rero ntiyumva uburyo iyo mikino yombi itabera kimwe nk'uko mu bindi bihugu bigenda, mu gihe itigeze imenyeshwa kare ko bitakunda. Gusa umwe mu bayobozi ba Mukura yabwiye Umwashi TV ko bikomeje kunanirana, bazareba undi munsi bakoreraho igikorwa cyabo. Bikomeje kunanirana, twazareba undi munsi dukoramo igikorwa cyacu. Ku rundi ruhande, amakuru Umwashi TV wamenye nuko mu gihe impande zombi zakomeza gutsimbara, hari gutekerezwa niba hanyuranywa amasaha. Ibirori by'ihuye bikaba nimugoroba, nubwo amahirwe y'uko bishoboka ari makeya. Rero bikomeje kuba bigorana, ese ninde mu by'ukuri wigiza nkana, kugira ngo tubabwiye imva n'imvano, cyangwa se ibyo byose. Ferwafa yateguye umukino ku itariki ya 11 wa Super Cup, ariko biza guhurirana n'irahira ry'umukuru w'igihugu. Hanyuma ekipi ya Mukura nayo yari yateguye ku itariki 10, ko ntabwo yari izi igihe n'umukuru w'igihugu azarahirira, ndetse na Ferwafa ntabyo yari izi. Ubwo rero yaba Ferwafa yaba na Mukura bagakwiye kwicara bakaganira, bakareba uko bafata icyemezo cy'uko uyu mukino ushobora kuba. Bamwe bakavuga bati Ferwafa ntago yigeze yorohera Mukura, rero Mukura nibishyire ku wundi munsi. Ese yabishyira ryari? Ko mu cyumweru gitaha shampiyona rwose iraba itangiye, bityo Mukura rero byayigora cyane. Kandi na Ferwafa nayo ntago yakwimura Super Cup kubera ko hari umukino
ngo hari umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ibyo rero bivuga muri Ferwafa na Mukura, Rayon Sport yigaramiye rwose ivuga iti twebwe nta bwino, nta handi wabukura, ubwino nta handi wabukura uretse ku Mwashi TV, ko twebwe amakuru yacu ni amakuru rwose yizewe, nta gihuha twe tujya dutangaza, kuko twebwe tuba tuzi agaciro k'amakuru. Ikipe ya Rayon Sport Football Club rero, nyuma y'aho umutoza wa Robertinho yavuze ko barutahizamu be batameze neza, ahubwo ashaka kongeramo abandi, rutahizamu ukomeye cyane w'umugande arimo aravuga muri ekipe ya Rayon Sport Football Club ku busabe bwa Robertinho. Ariko Robertinho yarangije guterwa utwatsi batirikirikirikirika wihirahira. Uyu mukinnyi wananiye Nyamukandagira, kumubona twebwe byatugora kuko ni umukinnyi uhenze cyane. Nta wundi mukinnyi rero umutoza Robertinho yaravuze ati ngewe nkigera hano muri Rayon ndasanga ari ikibazo cyaba rutahizamu, ariko hari umukinnyi natoje i Bugande ukina aca ku ruhande cyangwa se kuri karindwi iburyo, ni umukinnyi wadufasha, ni umukinnyi mwiza cyane. Abigereje kuri Rayon rero ku buyobozi bwa Rayon Sport ati umukinnyi arahenze cyane, umukinnyi wananiye ekipe ya APR Football Club twe kumubona byatugora. Rero aya mafaranga ntabwo twapfa kuyabona. Umutoza Robertinho rero umunya-Brazil, Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo uzwi nka Robertinho, isabye ikipe atoza ko yamugurira umukinnyi w'umugande nta wundi yitwa Milton Kalisa usanzwe akinira ikipe ya Vipers. Uyu musaza w'imyaka 34 aho atoza. Milton Kalisa rero ukina asatira anyura ku ruhande rw'iburyo, yifujwe na APR Football Club mu mwaka wa shampiyona ushize 2023-2024, ariko byaje kuba bigorana ubwo uno mukinnyi ikipe ya Vipers yari gifite amasezerano yacaga amafaranga menshi. Ikipe ya APR Football Club ibona rero ko aya mafaranga itatanga iba nayo ivuyeho. Umukinnyi w'umugande ukina n'ikipe y'igihugu y'Ubugande mu kandi nazamba statistique ze, ariko amakuru agera ku Mwashi TV nuko ubwo Robertinho yageraga muri Rayon Sport yahise abasaba kugura uyu mugande kuko ari we bona washobora gutuma ikipe ijya ku rwego rwo guhangana na mukeba wayo APR Football Club, ko hari urwego iyi kipe yagezeho ndetse n'uyu mukinnyi yagezeho. Avuga ko uyu mukinnyi yamufasha, avuga ko guhangana n'iyi kipe ifite igikombe cya shampiyona. Robertinho yagize ati ntabwo byoroshye, tugomba kugura abakinnyi beza cyane, tugomba kugura abakinnyi rimwe na rimwe bashobora kuba banahenze, niko kuri twebwe. Ati mfitanye gahunda na perezida, tuzaganira byinshi kubera ko izo mpamvu hari imyanya y'ingenzi dukeneye, hari abakinnyi dukeneye kugira ngo dutware shampiyona, kugira ngo dutsinde derby ya APR Football Club, kugira ngo dukine Champions League. Kugeza ubu Rayon Sport ntabwo irafata umwanzuro wo kuba yagura cyangwa yareka Milton Kalisa, gusa amakuru avuga ko uyu mukinnyi ahenze. Rayon Sport kurekura miliyoni zigera muri 70 ngo nizo ikipe ya Vipers yatse, bavuga ko ari amafaranga menshi cyane. Gusa mu bakinnyi bashya ikipe rero aguze, amakuru avuga ko kugeza ubu umunyegabo Nathaniel Iga atari yemeza abatoza nubwo ari rutahizamu. Ino kipe ishobora gusubira ku isoko. Mu bandi bakinnyi bashya ikipe ifite yerekanye kuri Rayon Day ejo bundi barimo Ndikuriyo Patience, Fitina Ombolenga, Ndayishimiye Richard, Omar Gning, Niyonzima Olivier Sefu, Ishimwe Fisto, Nshimiyimana Emmanuel, Rukundo Abdurrahman, Haruna Niyonzima ndetse na Prince Eranga Kanga. Hari n'umunyemari Adama Bagayogo w'imyaka 20 we yasinyiye ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka 4. Ni umukinnyi ukiri muto, ubwo yazaga kuba atsinda ibitego bigera muri 2 mu mukino wa gicuti. Uyu musore w'umunyemari wazamuwe na Kairanga Batista. Abandi ikipe yerekanye rero ni myugariro w'umunyasenegal Youssou Diagne wakiraga muri Etihad, hanyuma hakaza n'uwo bita Faringanye
wakiraga ikipe yitwa FK Via Game yo muri Repubulika ya Czech. Amakuru aravuga rero ko uyu mukinnyi Milton Kalisa bishobora kuba byagorana kuba yaza muri no ekipe ya Rayon Sport Football Club. Ko amakuru aravuga ko uyu mukinnyi ahenze ekipe ya Vipers rwose ngo yabaciye miliyoni zigera muri 70. Milton Kalisa rero ni umukinnyi w'umugande wavutse kuri 27 July mu mwaka w'1995. Umukinnyi w'umugande n'umuprofesiyoneri akina n'ikipe y'igihugu y'Ubugande, ikipe y'igihugu ya Uganda. Uyu Milton Kalisa arayikinira. Ni umukinnyi rero wavutse tariki ya 27 July 1995, akaba afite imyaka 29. Yavukiye i Bugande muri district ya Jinja muri Uganda. Ni muremure dore afite 1 na santimetero 78. Aho akina ni umuwinga cyangwa se akina ku ruhande rw'imbere iburyo, hamwe bakunda kwita kuri 7. Ahantu hose yanyuze yambara nimero 29 n'ubundi. Yakinnye mu ikipe ya GMC 2021 kugera 2011 kugera 2013 yari muri GMC. Nyuma mu makipe makuru yakinnye muri Buru 2013 kugera 2016. Yakinnye imikino 27 ayitsindira ibitego 13. 2016 kugera 2018 yakiniye Vipers, akina imikino 42 atsinda ibitego 17. 2018 kugera 2019 agiye muri MC Oja, akina imikino 20 atsinda ibitego 4. 2020 yagarutse muri Vipers, akina imikino 3, hanyuma akaba yaratsinda igitego 1. Kuva 2017 amaze gukinira ikipe y'igihugu y'Ubugande imikino 42, amaze kuyitsindira ibitego 6. Ni umukinnyi mwiza cyane rero. Ekipe ya Rayon Sport iramutse mubonye rwose yaba aciye agahigo, cyangwa se yaba ari umukinnyi mwiza cyane. Bityo rero ekipe ya Rayon Sport Football Club yaba igize amahirwe. Ibyo rero bya Kalisa Milton, umukinnyi bivuga rwose ko ashobora kuza muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, nubwo bikomeje kubwura. Ni umukinnyi ngenderwaho muri ekipe y'igihugu y'Ubugande, umukinnyi rwose mu ikipe y'igihugu y'Ubugande. Ubwo aje rero muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, aba ari umukinnyi ukomeye cyane mu mikino yo kujya mu gikombe cya Afurika AFCON Qualifiers 2023. Uyu mukino rwose yari arimo ku mukino wabaye ku cyumweru cya 18 June saa 12. Uyu mukinnyi yari arimo meze neza cyane, bamwita Milton Kalisa. Ikindi rwose ikipe ya APR Football Club nayo yaramushakaga, ariko biza kuba byanga. Vuga ko amakuru hari nuko n'ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania nayo yamushakaga, ariko bikaza kuba byanga. Ibyo rero ibya Milton Kalisa bivugwa ko nawe ku giti cye, cyangwa se uko abyumva, nawe uvuga ko ibiganiro bya Rayon Sport nawe ngo ntago bigeze bamwegera, ahubwo ngo begereye ikipe ya Vipers. Nyuma Vipers babwira ko uyu mukinnyi ahenze, bityo ikipe ya Rayon Sport Football Club ita isuna gutyo ivuga ko uyu mukinnyi ahenze, kumubona byaza kuba bigorana. Ibyo rero ibivuga muri ikipe ya Rayon Sport Football Club. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport Football Club mushobora gutungurwa ikipe yanyu igiye ku isoko n'ubundi kazana undi mukinnyi nawe ukomeye cyane, akazaba ari we
uzajya watakira ekipe ya Rayon Sport Football Club. Reka tuhave rero n'ubundi muri Rayon Sport Football Club, ahubwo tujye ku mukinnyi w'umunyarwanda nta wundi yitwa Meddie Kagere. Uyu musore rero yongereye amasezerano muri ekipe ya Namungo Football Club, yamuhaye amasezerano y'umwaka umwe. Ubuyobozi bw'ikipe ya Namungo Football Club yo muri Tanzania bwatangaje ko ari iby'agaciro kugira umukinnyi nk'uyu muri ekipe, umukinnyi witwa Meddie Kagere, kuko hari kinini afasha mu mikinire cyane cyane mu bijyanye no gusatira izamu. Nyamara twebwe hano mu Rwanda uyu mukinnyi rwose ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaramujugunye ntiyahamagarwa. Ikipe yabitangaje nyuma yaho rutahizamu ikipe y'u Rwanda Amavubi ahawe amasezerano y'umwaka umwe akina na Namungo, yaje muri Mutarama nk'inizanyo ya Singida Foundation Gate nayo ibarizwa muri iki gihugu. Umuyobozi w'ikipe yitwa Ali Sulaimani akaba yabisobanuriye abafana ubwo yatangazaga ko Meddie Kagere bahisemo kumugumana. Yagize ati nta muntu n'umwe utazi ubushobozi bwa Kagere ndetse n'icyo amariye ikipe. Iyi niyo mpamvu twahisemo kumwongera amasezerano ubwo yari afite yararangiye. Mbega twavuga ko twishimiye kugira rutahizamu nkawe umwaka utaha sezo 2024-2025. Uretse Suleimani, umutoza wa Namungo Mwinyi Saleh nawe yavuze ko ari we wabwiye ubuyobozi gusinyisha Meddie Kagere, kuko haricyo yamubonyemo mu mezi 6 yari amaze bakirana. Turifuza kubaka ikipe ihatana kandi Kagere ni umwe mu b'ingenzi bayo. Meddie Kagere w'imyaka 38 akaba yaraje muri Namungo muri Mutarama uyu mwaka, aho yari yatijwe mu gihe cy'amezi 6 yari asigaranye mu ikipe ya Singida Foundation Gate. Hanyuma uyu akaba yarakiniye amakipe yo hanze nka FK Tirana, Gor Mahia, Simba Sport Club, mu gihe yanaciye mu makipe menshi imbere mu gihugu, ikipe ya Rayon Sport, Kiyovu Sport, Mukura Victory Sport ndetse na Police Football Club. Ngibyo rero ibivugwa kuri uyu musore w'umunyarwanda nta wundi yitwa Meddie Kagere wongerewe amasezerano muri Namungo y'umwaka. Ibyo rero ibyavugwaga hano mu Rwanda, ibyo rero ibyari bigezweho hano mu Rwanda. Dukomeze kubashimira abakunzi b'Umwashi TV, abakomeje gukora subscribe, abakomeje gukora share, abakomeje kuduha ibitekerezo, ndetse n'abatarakora subscribe mujye kuri YouTube mwandikemo Umwashi TV, murahita mubona rwose mu byondeho, murahita mubona Umwashi TV, hanyuma mu byondeho ahanditse subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Katukomeze tubashimire bakunzi bacu, twebwe turagaruka mu kanya tubagezaho andi makuru aba agezweho. Mwari kumwe nanjye Ferguson, reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.